Imamo dvije čerke udate, imamo troje unučadi. Danijela je 69. godište, zovemo je Cacom, a Stela je 77. i nju sam rodila u Pragu, u ondašnjoj Čehoslovačkoj. Sladak je, odličan džak. Vratili smo se 80. godine. I još 2 puta smo bili u Pragu. I sad poželim da odem u Prag, kažu da se jako to izmijenilo, ušli su u Evropsku uniju. A što me najviše iznenađuje, Stela je, zadnji put kad sam bila u Izraelu, kaže mama, kaže znaš što sam starija, kaže sve me više želja vuče da vidim gdje sam se to rodila. Kad ja dušo moja, eto sad kad ti curca poraste lijepo, pa napravite jedan lijep izlet u Prag. Stalno im reklamiraju na televiziji putovanja u Prag, a Caca je već bila nekoliko puta. Htjela je mužu pokazati gdje je završila osnovnu školu i svoje prijateljice, a inače Prag je divan, zlatna praha, zna se. A mi smo napravili grešku, kad se rodila Stela, pitali su nas hoćete državljanstvo češko, mi smo kazali ne, hoćete dvojno državljanstvo, mi smo kazali ne. Tad smo bili ponosni na jugoslavenstvo, nismo prihvatili i sad nam je to žao. Do 92. noć uoči rata, da mi je neko rekao da će naša djeca završiti u inozemstvu u Izraelu, ja bih rekla da je poludio. Međutim, dođe taj prokleti rat. Djeca poželjela da odu vani. Nisu poželjela, nego morali. Pa morala, na nekakav način su morali. Mislili smo da to neće tako dugo trajati, djeca će se vratiti, međutim, Caca je u to vrijeme bila u Njemačkoj. Iz Njemačke Stela izrazi želju da ide u Izrael, tako da se njih dvije našle u Budimpešti, to je bio organizirani odlazak i odošle za Izrael. Djevojke kod djevojke našle posao, poznale momke na poslu, udale se za njih, našle divne dečke, oba dvojica su rođeni u Izraelu, stariji je njegovi roditelji s porijeklom Talijani, a od ove mlađe su porijeklom iz Maroka. Strašno volim pogledati ove njene slike. I za mene i za tebe ovo je bilo nešto novo. I ovaj mi je rabin lijep. Bio je. 93. sam otišao iz Mostara, ne svojom voljom, morao sam i bio sam u Beogradu gdje su me Jevreji primili i prvi kontakt sa djecom sam ja uspostavio preko jevrejske opštine opet, Izraela, jevrejska opština u Beogradu. I tad sam i otišao 93. odmah preko, oni su mi sve to financirali, odlazak i povratak. Tako da sam odmah djecu vidio 93. Halo. O, čao Caci. Ej, kako si mi? Nisi 2 dana zvala, baš te pitam šta se s tobom dešava. Jeste, prvi put sam vidjela mobilni telefon u Izraelu, čim je to došlo na naše tržište i ja sam to kupila, najviše radi njih. Poruke lete, najslađe mi je kad idem ulicom, a Caca me zovne, mama, kako se ono gulaš pravi, aj mi izdiktiraj. Ja idem ulicom i kažem, Caco, uzmi to. Tako to mi je baš onako malo simpatično. Sad imam kompjuter, sad šaljemo e-mail poruke. Caca mi je rekla donijeti kamericu pa ćemo moći fino i gledat se i pričati. Što se tiče komunikacije, ja ne znam šta bi više mogli uvesti da smo što više u kontaktu. Da su one ovdje, one bi već bi završile, Caca bi sigurno već završila fakultet. Pretpostavljam da bi radila negdje, jel? Mislim, već je njoj 37 godina, Steli je 30, bilo sada 26. januara,
77. godine, godište 77. Tako da bi ona već nešto radila. Međutim, sad volila bi da su ovdje i radi njih sami, a i radi unučadi. Oni tamo već imaju neke svoje živote. Pa jedno je šta bismo volili. Međutim, u ovim uslovima manje bi nam pomagali nego što nam mogu pomoći gdje su sada. Ajmo, Čiže, Miće, ajmo! Danas Caca ima 2 divna sina, Tomera i Dana, Stela ima Li, djevojčicu 4 godine, lijepo žive, rade. Izrael je inače lijep. Ja kad god odem u Izrael, presretna sam. Em što sam u Izraelu, em što sam naravno prije svega s njima i što sam s unučadima. Jer imamo pravo na dobra vremena. Ili jesi